Se lawyer kusi di etimi di asem na. So fi say e bi asem ne boro no so. No no nko on kai be fa lawyers ni bi aka ho. Asem do hwene mo ten pa odi kopum se be wie. O de nsa to sama aduanim. Onim no ogya dem no be ne Ghana ha no. Abusia yamamu nyina akwa aba embra Nyansapo TV so se yakase Nyansapo anu agye me so se yesane no badwemma kwan so ene so yesen edi ehia yebedi nkomo foforo make sure so subscribe to channel na subscribe for my like share mo bibia enye bi enhwe comment section so eye wo de eya na wa kire wadwen midin ene oba ya esuama yeboa ene so ene comfort black ena asinkonya yebedi nkomo de se na fata na ewom na edika ena yeka Yemana na kwaba na yafa ne komo ewo nyina no ehyehyes nana yawa ne mo kwaba ejo so bia boko baade na ma da roma metiapo na tete na motete me kyekye mo de mo pese se me adwuma kura ya sika ahwe me yede ne me ma no se ye ba ye so ache ne ye dat na se ya ne ye hwe na ye adwuma na nkofo ko mo pese me bobla mo pese me bobla ye pese me bobla na ukita iPhone 17 million me pese me bobla na iPhone 17 million top load na before you ton kan sika ni bo ma top load e beto to East Legon fie ni bi ana East Legon plot nanka ala se Palaku estate na ya sase we ya sase ebe nya sase hwe me menhia mpo na me pese mo ton ma me na me si dan yo nya de mo ye me pe bia park de da horo bia otufo di asem oro mo mpa nsimi dan nana wala mo e ho na me pro na bla bode so boku anim ye monko ya chi ai menhia krom ton me to na me tese menhia de fosi aba ho a obeto e bia na otufo yi asante roja kwa America na menya sasa na obegye ne ntam abrade ya eno ano no a dibe ma de ye adwumade na yiri nkodwem ya wisha ye adwumade na de ko yiri nkodwem sese abe ma ye adwumade na yiri nkodwem eso yiri nkodwem ale so onye na wo ma kon ma be da kodwem wo ye adwumade na tuma ba kon ma na wo yira kodwem no be ye do papa mu wadi eno ano no wa hwon na wo bre aso obi oye mesi ani wa fro dan ya wiahye na ba ya no asa koto na me asa na kwenkwen adura nwumre na wo kepe na kidini nyina sai no wo wi indomie no wo wi fried rice onidi sankwan be ma de sankwan na bia fa wonsa ho ase ice na wa tofre sa on say yes basa onu ma twidi akire wo yi yira ye bu o hwe nkwan no tofre ne sachi wo yi ni yira ye sankwan no enkwan bi o be ma no so ba no nse Eurobi so wo sunti na de me ira nya de nenye eso de nchene wono aburade ya nana yana wase se ne so waje yom fe so se bebere na nwale yo ntia na ni se mtu mo ntia se ati ase na oyire osan yo ma me ne ho ye wati apo okoy onyankoy okoy wa ha yo nana ba wiki ya mu na obekwasa aba o akwa dan ho aba on say abrochire sem no de untimi nya de o chete untimi de ho se de na tam ko sere date atam de be ma no so sa de ho ko kire omnim sa asem mato de ba tim bi o se report ti be ko aba Tiase Daughters of Glorious Jesus ai sante hin nyntofwe omne de say jeje rari so omde omo no omo obi kunu nana ma bo mudin keke na yo mo bi kunu amde ominim wo mo o se me sante ni ba omde me ntito ma jobi kunu da omo nyina ya walefo se otu nyame nwuma du nyame lem tina me se evangelist bia no betima wale Ghana ha da se o yo ba so ye be ma evangelist wale da bi ana Yesu wale ye Yesu no evangelist nene evangelist opachia wale yo o wale we wale yo sa to wale no nya evangelist o ya beto no kwam enyo ne bo so matemu na sa tem so matemu ya nyum to e asoro nyum ja papa shi de masano nti wa wale dia wa boka Daughters of Glorious Jesus na ochi mu o kwasra maami akusia nyankopon hira wo mu kwasra no on se me ka kire mo se me yire a wasa ye me maami atitiri we di na chi no hwe nipa to afa sempa nanti o hwe odobroni asemi ba me ka kire se Ghana pa musum ye Christian country musum ni mi se obi ko obi kunu ho no wasa ya wale a se nipa no kra tete na wasa ke atwa nasu enso nasi ye hu hwe ye se so no so benya asofofo bi ye so no so se o yare 17 years na o yare ye ne yire ne mumu na o yare no ne yire ndima hwe no na mse mu nyina mu didi nkwala chinti se mba na maka ne toro ka mu be hu atitiri o meyi o mu tie pie onso wa sha ase
Osebom nyina yomuti. Na mo kwa mo to nyumi ma oyere. Na na ko Sunday school. Me Sunday school we dey na me almost stop killer ko Sunday school. Stop killer. Stop killer bi an ko Sunday school. Na me kura me ba na ma dwena fam puma mu na ma ba gina ho. Me ko Sunday school ko dey. Ko ye he o. Me ko pe he wo ma me. Ah. Me din nim. Yo Sunday school me din nim. Sunday school book bi ali wa. David. Ko ye he wo. Me ko he wo. Na school na ngasa kura me ko papa be na Sunday school. Ele nyumi Sunday school nyuma me be boss kwa wonte mpoda. David. Ma yes abofra ya wo no. Ma ye ko mi hwe urade. Hwe. Wana ya ta abofra no. Oh mutu mama me. David enya so. She kwa na request yes o mutu mama. Ye de enya abofra. Ah de nyum no mfo so. Me fo so. Amonyum ye me de. Ba se enya sa tam se ne o se ya abofra. David enya abofra ma akora bi mesoma ye o. Medwa mi koto. David se enya abofra o. Yenim de ye nyini ye wu anyam bebu yaten akwala na be din no hwe nyame. Ese ne yenim ye left and right. Ene nti ne ye betwe manso. Ne ye kunu agapade bi ne fight ye bi age ya de. Ti sa anyum ne de e ya were chichire anyum keke. Na me de anyum no no mo nya adwene. Ma me ko hwa se wa nya sa akwala da. Yo. Ana na no ya so eye abusapanyi lawyer. So ababon ta be che say eye case omo de call eye nkran court no zanka injunction asem no. Aha omo san hia so bi e wo court but eye maame Akosua bempoma ne ni omo ka ho omo ama ye ko peni nia na ye ko peni se oh ye ko peni nia na ye ko peni se aha ye ko po mu nia na ye ko po mo se ye ko pedi ye ho momba ye ko pedi ye eni nto mo twasem no mo twa fa mo be ye fa ye ho be emfa mo ah enti we ni news o be ka kire yana ana o be ka kire Ghana for se o ma dibem omfa mo koye mo ye ti ho na ye di asem se ye nkonkwohwe ne ye ntotoye wudi short time ye sif kosie ufunu kosie ufunu we enti ko pedi ye ko to te funu ye sie wi enti mo ma bi ni ko pedi ye ho ah nti obetena se abusiapanyi lawyer ni nti ne wanya lawyer a obeka sa asem ya kire enti dey o se no che de si wo enti dey nya de hia ni pakoso hini se o hia funu no ba bi o mkosie no nya ne kwaso no ane de o mena bonten right nya de hia ni rumba ya ne dana ya sie no o ya akokọ sebe se kama na wu ya gura nke be nya nkrofo bi o mbawe bye ena wo de no be wo mu yidie na me to so fi honom se pakoso hene na oka say afei na yemfa ne de hyemme no na wonsense ne mfrey ebra na yenyanse no hye fiji mo ade na wanye saa panyini die manti right sana asante ama merete se wo ya ade e be hwe ha wo ye wia ne be kire o se ne nyene kwa so no ye tu ne fu no wantie right to hene ne ka wodi bem emu ayesie na yesie tu asie ade da sie ne ye tu tu right ana fa nsusu bo ne bia nsusu ade ba na nsusu be ba nka nipa ya akokọ ye tuma de dan sempo ya mo bia nhunu ne etam no koto na twene ha de busuapanyi ye ne wa ya ade onso hene onse Ghana mo ye nya atwom de busuapanyi ye tu ne fo Ghana ha ho na ntu busuapanyi ne fo ah wanti a waje wona sese onya sie wi a wa wi na dwuma minnim de no wo ma ne pressure so onkosie funu a wakosie ne funu enso nipa o sen ko ye collect person o se ko sie funu no ah wo ye o hene no wan fa nko na fe bebusa akwahyen de a o de before for Ghana for se musuo bai musuo ye musuo no abo no right do e musuo no abo nti akwala no ukwo na obawu a nti ye ma be ma no hwe ne ba nim etu ka se me na me doctor etu akwala no wu ye na wa wu nti na o se chinchina me kwahye na na se me kotutu fom ne hwe mame awo de fatu ne beba ho why nti ye nko de o se yeko na oye bai wa kwako ho bebi a ese ni kuno ye nyanko hu abusuapanyi nchia ne se hwe na ye hu no mo hwe abusuapanyi mu hu no na abusuapanyi okwan se wo hwe ya ye hu no e de mo na mo nyanko hwehwe abusuapanyi no wo hwe ya o bebi a onim ne fie tumu ni abusuapanyi fie da bi yakopa akoso nyina ba bia o se hu abusua wo no yakọ ho nyina ye hu no nti fan ne ngo o se ma me ko hwe bebi ese so no betuma won de sie efunu no abusua fie o se ekobia ba bia abusuapanyi ye tena de akonwa ne ma no kora yakọ ho nyina yankoto no nti de se abusuapanyi ye hu no ti ye hu na no kire ba bia ekosie ye funu ye de flower akoto so nti ye hwe ne ye hu no ba bia na me ko so se ko e himpa na lumba abusua fie be no nkom wakọ ni nyina nti abusuapanyi no ya fe ne yakọ pen ba fufufuro bia na e fa hin no di abusuapanyi no enka de papa mu a enka abusua hia nkonka ho ya hu no e bia o man frɛ no ya mfrɛ hwan nka no abusuapanyi nka nyo no mpo na nka otena se me ya bachia no nti ka hwan na zamfrɛ no oto no ofiti no di abusuapanyi nya ma mpanyifo na de ma no na fie mpanyifo na wo no hwan na ma me ko so ase wan kosia no nti yakɔ fie yakɔ abusua fie nyina ya hu no ye se me yere won kran yere won onsa ma kuma se biem nto fie won ma na wo wo no asaba asaba na fe ye de yere ntoto ya ba ba hihye so ana nkofo so bisa se ma me ko so na busua we ha na busua we
Na busua. Ma me Akosua sewa, na busua we. Na busua na nam. Onko a. Woni ma me Na edom na kwahia ma me Akosua sewa no mpa busua bebiem. Nyina busua fo na behia no. Fans. Na bia busua na no. Abusua na no aye. Abusua na Akosua. Ya busua na no. Ntomo mu bisa na yemfa yanga ne na nya busua obi nya obi e busua ni obeto Akosua na airport. Na sa dom we lumba kura na no ya anyuntuni wa hia bi da. Omo nkire Ghana artist. Asem ye wura kura anya dom we bi o man hoda. Mintimi nka ne kasintra. Pate. Dom we ye wura kura wo hia sa dom we hia adofo o mehia na airport. Da bi on se bebere suro se e bia santene kwan sa ahemfo no bi dwojo nipa o. Tie na obi wo kura wo de do kwhia santene na no so so mbe dwojo no. Aha. Dom we kura ye hia bi sa pate. Abusua na aba no. Ate. Where you man no preko. On pa abusua da nya abusua na ba no. Ana mo ba o munye nipa. Abusua fo kura no onim ba bia nyina ye wo. Hwe. Ye nyina se kwa brochire. Nya mo se akọ. Na nipa na ba no onim mo nyina. Nti ye de no bebusa abusua fo. Ya de sama ya na. Dabi. Ma ne busa sa question no. Na mpa so mu bisa no. Hwan station be so a. Enko beti ne doe. Minim di wadaroma. Minim di wadaroma. Muni o woni mo team legal wife o ma no ya o mo husband for no so ya no ya no. Hwe. Team legal husbands. Ya no ya papa. Anu me hwe video bi a ajagra first ajagra jaso ni dia kama we dey kafra jagra we dey ma ho. Kum cha se yi o matriko team legal husband for na down na me papa yi utira tina na mo ho. Ebi abaye ne nkran na de bekuma se abehu. Na sembeto. Baka nkran wa. Ba se papa be na kafa team legal wife fo ho a. O kra ka se tie ma me Akosua se wa. Wo be ye ho se we team legal husband. Utiri ni fie. Ayo. Aha, yanko lawyer kusi. Ma pili ya mu be koyi. Nse lawyer kusi na edi mamo. So na edi manim. Lawyer ankasa. Antena lawyer. Papa. Ai. Lawyer kusi se na e ba ne so no. Ndidi ai. Oh. The threat na e ba ne so. Hey. Lawyer kusi. Okwa pi na. Aha, ye the naked pictures, naked videos. E ba bonten. Afei wanja isusu pi kro ya. Ye bekum ne yere. Nti se one ne omo na abusua no mo dwen ho. So wonja ya na so kwa. Lawyer kusi, ami ga asem kire no. Se ne lawyer asem no e wo fom a onka me amepe lawyer ma me yere. Ketwutwu katam nyina wo. Omo ye lawyers. Ananta hene. Oh. One ye two for lawyer. Ye betima ko hu no. So what ase e say ne wo sika e ne de fa lawyer. Se lawyer kusi fi se no wonya me ye lawyer no ye stubborn crofo bi won naked picture e na o kan ho asem a ana no woro ne ho kire ma. Asem we as a lawyer be ka asem we social media e dey na benya film me fere no we ye me yede lawyer me pese ma no betia no onya aka enyi de ba ne so no na de ba so ye sen na ka ukwaso ai se owo mo nkwamu no na nka so dem ko kweja nka se wo mo kan se asore fo no hia wa ifo so for better for worse na wo ye lawyer man wanka for better for worse entina for better for worse until kusintina senhwe nyere han na ye mo ni yiri to se e be bo ni yiri to ko ye obi se da be na ye lawyer na wudi asem ne bo yiri to na dey e dey say na okay da ka wo be gina so kire o man ne se soja ni ntimi nkokunko wunya na yiri ne ma ho na lawyer kusi wudi asem ne bo yiri no matu na dey wo be kase ye bo na yiri ne matu nti dey news bi ma na se mama na yiri ho ban na do fa wo mo ma na yiri nkodi adura enche ya no wali yo emi se we pe bia da bi o no ma yiri nkodi adura yi na adwuma wa ye no na kana adwuma na wa ye threatening ma no so na kan ye dey threatening ketwa we no osuru normal say threatening betima ba so onkoso ndi na asem nya sika na nya asem na odi ya nya sika kwa ya ne yire ho ade dey asa na ka we news lo yakusi be kan nwura nkrofo say ye se mbodi 20 obeja ya na say lo yakusi di etimi di asem na so fi say e bi asem ne buru no so no nko onka be fa lawyers ni bi aka ho ba we yi ne hu firi mu dia de wa ka ne ye ntro ne mo timi gina mu dia na me hu so ye lawyer so fi say wa bere a wonka so wa bere why dabi dey asa na okay na lawyer dey be ka na lawyer dey obi be ka say o be threatening o yire ntu usuro mani nsuro ana me sa asem na ma o mani nsuro adentina mo threatening o report o mo ne nche o mu ebe onye hu ni pakoro ne wo ha no nu ne mobile phone so abeda usi ni person na no number ba ofi anti lawyer kusi tuwe otuwe enti won't be protecting here o be pe bodyguard o protecting Crawford o protecting Crawford don't protecting here eh tell me tuwe o be tu aba hwe se kan asi me yere so betwa me yere se kan ana obabu me yere na so wo de ebe nananom be bo ho ba ebe ono so ni nananom bi o me bo na ho ba na da asem na anti lawyer na we ro ni tumi bia na lawyer so ese onye tumi an nanka o ka se bu hwe school tana ho ya nko school so eni ba bia e fa ye do be ba bi mfa asem do twene metin pa odi kopim se be wie o de sa to sama aduanim
onim no jadam no be na Ghana ha no ana ne ka ne say bia lawyer Kosi de ba osuni a say bia wo mohu na wunyi emu ni nti na me mbo won kwaso nye e ka na adwuma ho ade no osuro so me ku ne yire ne ma ukwa blochi na lawyers bebre mo nwale o omo nwale because omo nim say asem no mo kwakodi no lawyer for say asem aye tuntum oti horo ba ne be white so what you say nto omo lawyers bebre no mo person be wale eti wo fi say wa wale a me gendre say obi be ku yire no mbe ntu usuro basa di asem no why tama wo di asem no ye pon ye no nyon nkwa nenam ye hu lawyers be police for guide wo mo ari na wono onye kiri yan kono ko betima nante so some police for ma mo guide sa 2020 enko be omtimi nya wo masem na mesi obi na odi ma me ko so se wachi asem betima to ne da obi na odi ma me ko so se wachi asem betima to ne da akonfo baake abosomfo na nkasa kora baake asofofo mu nim nyansa baake romanfo we nkramofo papa no omo so baake no titiru ahunhu nyanyankopɔ kora ta na chi because ono nkwaji obi akunu so what I say ware ne awale no na awale kora na competition so be man wale ya onim man we try committee abomu wa wo nyansani a ohun so betimi no bobla no awale obi wo hwa ye be ware ne ne ya kora ye ja no ne so ba bi nti nti what I say nti oba ye tima ware no de na so ye oba papa nti untimi nkanje se na ma me akosu ase wa na ma me akosu ase wa so what I say oba ne ware no nye ware be ma di so ni uto ne ware wa hu so ye be ma na asuo ti ye ware wo no anti aware no nti se la yakusi awale a wonfa we mehunu na Ghana fo obi antimi nya no hwe na mu yeku ne yire ne makora wa asem we mu a nya me be hira no wonko so ndi se ne na obi o ja asem we de onya asem bi o Ghana ha bi ku se kula yakusi wini case we abrofo ba be fana na ko di asem ba fana ko mo na ko di asem international oba international lawyer oba international lawyer why antimi onya lose obi antimi nya ne foko ahunahuna akwa kenken kwa are ne fie city camera ni ho CCTV camera abi ni ho bibo antiwane obi antimi nya ne yire hwe obi antimi nya ne yire hwe eno anka se negative video ade na otama no me lawyer no ya kola boni ana no roro ho kire ma na negative video de o na wonim se oni negative video a negative picture wonim se oni bia de ntina obi se obi show aye wonwa enso obi wo wana woni bia ese wo suro kire da bia woni bia wo suro kire na ya se ma kwafa obi a na me nkofa obi a na me suro se ye de negative picture bia baba nte e bia no send bi mama enti basa dia enti di enti no wase we ye de naked picture baba nte no dia ba ne so de test wanya na se call wanya e na oka ho ase enti ani okwa ya busa na me se ne naked picture no de bia ma obi da na o suro se baba nte ba cholo yakusi hwe yi ba cholo na na ebisa no no nti eso be ya no ma woni bia ye se betu ade ma ko bia ponche na me mi aponche a ade enti na me kwan na ya bodua se ya wi obi aponche na me su se ya bo obi dua se obi aponche aponche nyina me fa ye dia edi se obi ye obi na je die ya o se yes guy ne buja se woni na da o se da bi udu kusua ne hye na aponche na aba se obodua so tia so nim se ante na ho e ma bodua ho itu de be de wodi ba kwa be hunu na nipa kwa eno kra ye fear panic asem ne ebusa en ka se be bodua mi na mabodua mi na ade asema top so na mabodua mi de me ba mitimi ne bo ho ade na de oba won pampa mo dia ne so woni na da enya asem tenten eno na obusa se woni na da na ne na me metu am ye konfoi na ma sore na ma nya hoho a se wa bai na mdo akọ be duro me do ko ede ho se gya no won agenda wo so agenda mi na akwa kwahia na se abasa na so setere wo ye be ma na se wo ya ade bi ne ho ba asema tu botom setere na ko ba bi na ye patapa pieto de mra be woro why le akusinya bot onya botre enko ba bia na nkofo so ka se de le akusi kan ma ya dwan ba yo se chati bi ba no so sa de na se nokure bi wo baabi na se nokure na se asem we de wo ka kira kora yes kura oni se nokure wo baabi nokure ni baabi anka lumba ni pati se lumba ya hu baabi ya de da na ya hu baabi esie no de se na kan nokure ni baabi why ti je na mo kan so mo fi se de me kan ye ntro a ade na mo me show lumba se lumba nie mo ya de da na mo nkɔhwɛ se de black power twa ntro etumi si ya na e kata ne nim enimu ye wona na da ho so ono ana anyo no obi a okay ya de da na nim ye kosie no e de on se Ghana eti obi ambulance efunu ye tam to ka mu obi antime ani akira anka se me na me di akira ne esie no ebi ma bonten ebusa panyin ko a eto tum so di funu ni chinya ne so de boa ne papa o di chinya ne no de kwa share dem o di funu ko share dem na fa kwa share dem anti enipa bebrebe ya de lumba o stadium obi antime nkire se
Midi akire ntie kosie ne ha. Ah manfo be kan ko be 1 month. See ye ni ba bi esi elumbo, ye ni ba bi esi elumbo. Paakofo se ama ho. Nsutafo se ama ho. Enkana so se e ba ho. Stadium ho so no ye ni underground wo ho. Nti efunu ne ko hen. Asembisa. Nti ambulance tu ne ba ye no so be ye den. Ambulance be na fa elumbo fu na number ye sei. Man tuma kwashi we mu nyina am ye hu ba bi odobro ni to ne flower to ye. Camouflage ye be ni. Ala na tulo ya kusifo. Ase Onkosua nkura ni video. Onkosua nkura na video we de mo fa we meka bonten che. E meka nkyere che ye be tretin to agent say so obi edi asem ya tretin no be gya na. Ana se me den ka bagya ansem ka. Ana wa de so tretin. Me na tretin ma be wo de o. Wo de obi asuro. Tretin me be gina wo. Bono de bia na hu kakra wo honom. Na se be bo yiri tu. Eyi na se o ye wedding fe. Mame nka asem kyere o. Se ne yiri ebia Nyankopon se tuo ne be fa so amana wu a ene tuo ne be kunu anya sa obi pa ne yiri gina kura tuo ne kunu na ni da hoto we ka do ni pa obi ewu ede awu nim ye de awu nim yesa ka tun hwase ne mu dipa nyina wu na ka ni pa ba ko onwu ni wo nim ani wo nim akose asem ha ka mi tin bibia anti so fiso be komu kula yakusi na wu kuna yira na asem ne to atwa na so fiso ye be ma ko tilo ye na akase kuna eno ne yase nipa na ni ndi asem no awu ye nti won yase agrada lo ya awu enti eno nti ne ekoku agrada lo ya eyire so fiso be ma na ni edi asem fiso betimi na face ni face ye fan krata asem fan face kunkum na ye den asem ba ne ye perfect kra am di kunkum ne ehunahuna so akosku ye fan krata na nsim ye nya ye nsua de ne hu bia no kreda e de ne ehunahuna omo mfom asem kolo yakusi ko anim yotu ne ko anim no ye wadwuma no nya ehunahuna no nti omo chat lo yakusi na enko ba bia na omo osu koku lo yakusi yire no do ni yire ubu kotokwasi anya me hwoto u koku no obusu ba koku maame no manyina so ti ase wodi hu ekosu obi wodi hu ekosu obi ene tina me se wo bia wakasa tie maame akosu ase wa wo we hu bia no on bia nka me hwe ni kuna wu na mo se waja wale a mo na mo wale no mutimi kom ayi lumba adakam ekoko yi se maame akosu ase wa atwere lete e de abase waja wale enso man timi ko yi lumba real me kan ye ana mo nko yi me kan real the time on so am kan se time time be na so ye aso apa ho omuni death certificate me na me ka kire wo odobro ni sini kuna wu a on family bonten se ne death certificate e chese ni kuna wu ni na no kire mu death certificate won se wa na no kire mu omuni bi abusa panyo hwan obi ani death certificate na ko mo fan kan we dada omo death certificate ka we ko ma kan okay why Matiase omunya mutu no na mo kan mo ye no ayi se sai no fu e ben da ben ayi no me yere kwa ba okoba mu ma ni be ku date se be hwe se mo do ye mo akire do ye no mba ye yi no ni asa akoye ne wa ha bo hu atitiro mba no ha ne ha enti da be na mo concert no be ba so concert no mo so mo ka se match yo 14th March ni wo no abuja panyi kra ne hwe na ye hu o se match so 6 match independent match nti Ghana nya ne fa hu abuja panyi kra ba ya mama ko sa abuja fie bia oba ye bia lumba abuja fie bia so akom hu abuja panyi no e bia abuja panyi nti abuja fie otiwo na ka unti abuja fie na ka ten mama ko sa waka sa abuja mfre na ka so oba wadwane abuja panyi tupa wa fatu afa bia am kan se wa tupia afa jan wo kokra nana ye fa lumba sense ne di akire de bia be kan ne ba wansam o de bia bi ajapade no so no bia bi for sen pira ajapade wo hu ye be pre wo mo bi nka se ye pre ajapade ye be pre papa shi oni ba bia lumba ajapade bia wo na on se na lumba awa buruchiri ene papa shi wo Ghana no kore enti papa shi de ba bia lumba man sika koto asase bia no ya we of it so ti ase no mu ni se na video no chechim se na mi suro se oba family ba masa no ana de bia o ka masa no ba yiri hwo ba nana o shi so nya o tu feelings ni bia ye na ni chika se mi nya wale ano ni sister o yire o wa papa shi wo yire na ko yi se bi na hu sofo wadi obeyire wai ja wo yire wo yire na no baba shi nya sa minim konfoso wadi obeyire se ne nche na yi minim wo hene so wafu obeyire sa wai ai minim wo hene wafu obeyire na mami penyi bi o se eya na wo hwe anwumtofo omonye mu mfie no a mo beka se bia omo bo omo ana se mo no mo ne omo tu na tama mo cha omo si su se omo bo nwom se o we mu de bia na mo penyi fo mo wuwu but mami ti ase penyi fo bi hye baby
papa ma me Akosua se wa ba ye woni papa si akakosa ma me no ami panyi o se time a lumba si so a obo nyunwumi me yaka kwantom ni de keka ho no na cassette ni ba beduru a se satan na cassette ni ba beduru a no mo ko yi no tema ma me no mo de bere no na ma me ni mo ma distribute ka ile ni anka ka distributor na ma me ni mo ma distributor mo obi ye bi abo ama lumba nwum na trende ma me panyi pa what you say ahotefo de obi tiri che ahotefo di che do mo wu ne ye ani papa no fo ngo a olumba wi achi bibire be hwase ewu nkwala ne maya kwankwa ne maya ade so mu so mo ni brade ani brenti mu woni brade be wu okay si adwumbo ne be kuretiri mo tongu mo prayer no atom papa shi papa shi wo boy o esunsumu police ba ya nsuma tabata me yire ene na ka ya menti ase se me yire de me na menti minka me yire ho asem do bi ya de na me nya me panti minka papa shi no ayese mo so ka ayese buseni ana onye buseni se buseni on tun fa santu me yire so se no wani e papa lumba city enti lumba ti ase ko betu ni sa tun kom se ene de bia na enti me sumi se me ti ase me mu so bi de sa tu ko na so o show de ana so se enti na masano abi kura woni me yire yesi na me bufu funu na bakwe no boda ho na me bu afunu rof so bufu se na me tuo no wo ho aka me papa ti fura furu na papa shi nsem a bi a o ka no ho e ma ye hu se obi ka se opewunia ana so yo yonko dofo a ma me nkire wade papa shi de no papa shi ni dipa de akosa so ho eye me ma me amisa ene tete papa shi eso tene kan ma to de tene kan ma ho so ho anti papa shi de o ye lumba nua pere ko pe from kwala brim sa abepum sa abi mo di agurache mo di agurache enam lumba so kra na ma papa shi so kwa buchire ni bi so ta se nti o mo ya busunya from kwala brim na o mo ya nkrofo bi a o mutimba ya yonko sini nua ni bi e ho de me di hu adanse se wa anye lumba boneda lumba so anye ne boneda na si o si bata me yire no na me mpe papa shi se ne wo kani nse me hu se lumba hyase japade bi eni ne yanka blof kasa ko maka se amesa abducted nkan se adopted adopted child sana mami amesa eye akosa yo o che lumba japade eni asase ana lumba ni kwani Ghana o so no na ono wo ha se ni nti na ono na to ye o emma no papa shi ena na lumba ni dipa de akosa na lumba esende sikasi de so mane to asase no enti se akosa kura ye nipa bonefo a enka lumba ajapade bebre no enka odi ni dini na ye enso na me se yonko bi sini nuanti ena oba ye a o kire nse bla asase we mi dudi na ye we bi wo kura na lumba nim so ato asase no kura nye ni nyina ni o se ye kase ye ka asase ye won asase bi kura be 70 acres e da ba bi so oti ase enti ajapade de lumba ye bi lumba ye bi na ade ba ko a de bia me ka me se be ma ware mienu na o nua bi a e ba no menye wadwen se o tan ba ko ado ba ko do mu nyina pepepe se de lumba ma me Akosua se wa do lumba ne akosa pepepe no eno ne akosa so kire wodo a kire ma me Akosua se wa enye bibia ntira na me de na me kan de e ya wale mu nkeka makoma ye me ya obi obata me yira makoma ye me ya na emum se ka no kure pa de a ma me Akosua se wa na ne chi an ma akosa da nti akosa hu se de lumba ni ho a e na bibia o mu ye bia so din no e ya lumba eni Akosua se wa ene no mu din won krata no so oti ase sa islogon fie no ene friend say FM no wono asase no kura ye to ye no ne yanwu wodobroni na mo ne yanwu wodobroni enye lumba hu kura na ba bia lumba nsa ase bi ni East Legon fie no kura kefiri ni nsa because atam ne mo wodene enti na sika man tentem ma wontimi fancy dan enti asase ne da ho so many years ko bi be fa na mom nam se na ye lumba ntino na bebere suro eni di papa onya enti no bi mpeso be ye ne bone ohini bia mpeso be ye ne bone because ba bia Akosua beto asase bia o se de lumba ne ma me Akosua se wa asase enti ohini bia oye location bia nim se lumba asase na lumba so fa na asase o do babonyum wo betu din wo enti no bia asuro enti nya odobroni pen so na esisi sa dan we ene tie ton sa asase we enti na me ka kire odobroni se
wo mu se wani lumba atena o ma wo amomba na emom se yenye ne ho ade a ontra se obeye kuna na ade bi a lumba de che na ansa na wo wu no make sure so obefa na emom lumba mma de eye mama Akosua se wa amba enti ajapade no mama Akosua ntimi nka se obefa ajapade nyina firi odobro ni nsem abra ne ma ne soso o mo nkoye mobo aha na emom no ye beye die ne se nkola ne nyina lumba mma de lumba mma ne aboa ho mo de nye lumba mma no mo ko ne 3 years na nkola ne nyina lumba mma de a ene na asem bia ni ba bia enti so mo de ne de beba so okay ene de man o ye ko ba na die ne beba so mate ansa busuafo no betima frɛ odobro ni so mpeso mko die ni untimi nka se wonye busuafo no betimi sanya mama Akosua se wa ne bekwakoye abusuan ne bekwakoye so te ase na o kai fence o mane bo ama ewu ye ne yiri bi dwane ye o mko die ne yiri bi anwane aye okotena America wo dwane akire oba ye momo ye wa ama mama anyem de ma ante so oba meso mete ho asem o se na ne ba ne so mko koye ne ba ne ba ngodi dwane ye asa se ne bufu na bufu na de bufu ade mi ni kunu te fe ade bo anya bufu da bi o enipa no ba wuo na wakoko wu wo wu nkwanhia wuo ene yese yekọ enkase na afrafra enti no nipa no so wahye enti yebetimi de ne ma no ne ba wa wo no betimi ateste ehun ne kase ehun se ne papa kase ni a se we ganya boni bia ese ba panyi wo chinchina aketo na ya wo ni ba panyi ni na mo ka no ono no wa anye o ono anje panyi wo ma anware no anware no ba de odin se ne ba da bi o ba me kire wade de wa ware ne ye kan o ye ka de a ye ka wale a wo se de wakọ wo ba bi enti bi fa ne se ye musa se sa na ye na wo ne wo ye no betimi apre japade a wa anware no wo wa ware wo no wo betimi no apre na ne ye test o ba so mpre ina kan ko test ho aba enti okay say ya test panyin ba de enfa japade na japade ma panyin ne obepene na oni be bi wo ya kan ma mo mfa ne se nsem na wa ase na oni mi se be ya pi ni de samaka o se ya pi na ye hunu se so api di kan ko December yi na January so ye hwe api ni kwan enti api ni ba na ho ne di bim se ampa se ye wale ni a afi na ne ye be kwa japade so ye japade de nyanduru ho kra nyanduru japade se Ghana court se ye certificate na nimu enti ye de be ba mo mahu asem America yi kra e be kwa kodi no ya ma kra be kwa kodi no so ti ase ni ewie na se e ba se ni divorce a afi na ne ye be pre age japade because your divorce dia na se ye jawale enti ya che bibia wi enti se divorce nyamba na se ko na se divorce ni ho dia ani ho na be hu se ho ya wale ni na onye wale ni ani e fe ye to wale de na mchanse so na ko to atwene ba bi kura because me ni obi a wonya wale ana ye na wase papa shi akire nyado akire lumba sa na ye hu no o video na ye hwe no akire nyado ana me unim amenkire wade che papa shi me de me dia se da pa ma na mama Akosua se wa se mama Akosua se wa ye na dwene se papa shi kura no enye lumba nua enti no me nya na yakayaka de ne ho nkro ne ba kende kwadan na chiama no so de bia me ka se nipa obi nim obrempo ahyase na obi nim do babo obi wa ase nipa bi obi ben obi a kire odo kire no ondo de boni tua kakra dabi adenani ma etwen no so tina papa shi so aka se ade ma me ye me de me ntrate ma na japade a me ye dance nipa ade enfiri ni nzada na mo po obi atrete na adna mo ntrate papa shi na ka bo ma tenda nyame aye mo ese so afa nyame kamba hu mutu abo so atwere se kan twetwetwe mutu atete afi wona mba hu mo hu ze lawyer kusi nkwa asore onna kusi nkwa asore na kwa asore na lawyer be da kwa asore lawyer nyu no mo se ade ntrokro mutu horoma ne be ye nokre no ndo mo nkwa asore na lawyer kwa asore ade no kusia okotire apo ayo lawyer kwa asore a okotire ala ye na wase de fa nsem ni nyina ensi wa say na on the lawyer kwa so bi so ye lawyer so for adu betie no lawyer san ye so for betie no adi bo a masa me kan penchire nipa e wa dweme ko pato ho so gura obi an fa ho nya because e say lawyer for dem kan class police for police for je blind e so bi gura na come na di no police ni so police ni nyum na betima to so be so for de nsi police ni me try so for na wana be yodi say be to collection so mema wako adentina muni sika mo yere amote ne ho oye yere mamo sika ba na sha mo hu mo abi so ye se mo ko fa yere fu adendia amenka se nchiro dem man ni sika oni mo ba type of o hwe na dem say wo memo na me ntse kan na wo so wo ni type of person say dem man ni sika oni mo ba type of no kro na me kan chiro at the moment abema bebenya sika no be hu oba type of hwe on se mema ye nkrofo bi a kama ye ho be kire ye no oba ye no tia ne study o
Bebe bi wo ne oba bi wo ne tena ho kire kakra ba ena woni binti aduane mpo wodi si wa ma wo no ne tinko ase yanko ne tinko enema bi ne course bi oba ya kire wo no enti and the moment e be ma no so benya sikara afa no oba hwe oba na obeboa no na no ho ye ka no nchen na ba oba bi bo som be ma bi bra owo fom oni lowest enye oba bi aso ne ye wa no obu wa asasa di na chinye o at the moment sika beba no obekwa akoba adwama ma wapam no wonim ne ma ekoso nkrofo fia on hwe obi kura befa ne kuna kwa brochire ne yire akwa brochire o ma wale abusua boni ya ofiri mu nti date ya one ne kunu de wale ya kura wantimi anka me ne visa ya mfa ma no wankai pati ono ya wa ye na wankai date ya wale ai wa shekawa wankai date one ne kunu awatima boni ba date ya ne banya 10 years aka date ode wo ne banyina date ode wale ya kura wantimi anka bai abusua boni nti wo mani nso de mo wo fe ma hyase nkosi awi anya mema suba boni ne on se tete na ne wale wo fa ba no se mbe wale na ye virgin se mu ni mo hwe se mbe masua se mbe maso oti mu sa na eko ene kwa hwe ante na ena ne be masua ena me ne di hia kura me nte de ena nya se wa buru mu a wia ame banifo se etwe be hunu wura no abre kafla am se eche be hunu wura manu ana mi di wachia o de to asemu da nkoro na banifo se eche be hunu wura no abre eche pa be kwa nwan ne na am kan se atepa ena we eche pa ena no to anu anwan so emano ya muso munye careful kakra so oti ase emani bi ne mema te ebuo unim se emema pa krokro pa oba obu ade o me oba obu ade wakumi kura o o me fa won se me fugu akwa tin da che o so fugu so mboma me tu be hia oba bi na se bema papa bi di nachi na se bema bi ya japade bi am oba bi no atoka bi ama ne o dada na ebu obu ni keke o bema bi apeda no ada sore no asore o hwe ma ka se mon kona mtirimi yamu de Musumutimi yamande. Na kese nkade ntine da so nom no fo. Ohun se be matwa no fo. Dabi. Mama bia no watwa no fo da. Bisa dalata hwe. Boko no abuma na yere no fo pa. Otimi bo ne ba ni sukura ma ne koto ba bi. Enya sama ke de yema ne begina ha na ko bi. Na ko bia hwe na ni mako yi ano. Enti no fo de na no fo so ma nyansa. Ai mema na o ma nom no fo no. O ma asem ne basa. Oh. Ba ma nom no fo nom nyansa. Baba bia no wa nom no fo o nyansa. Sa. O hwe media no so hwe. Latojin baby. Hwe nkrofobia dum se we de no fodo ma num bi. Latojin baby Jimmy nko a. On the first ni o kakta bia na nam ka se o Jimmy se bunu ni abakan. O ti bi da. Mama tada. Yenyini ye ne hu se se ntesa. Ne mo yo ma num no fo na Jimmy. No fo de wa num onim nyansa. No fo ye. Ai ye wa ahemfo bebre on bo no fo nto mo ka se me odu. Me se me bo no fo me nyini che ye bo me no fo me timi ka ma me nyina. I'm in the middle of a message here. Tell them Nyansa no. Sure. For black come on no. In the chia on for. And I was very so. Remember me am be no for no. No money a woman. And I'm ya wanting from to meet my chere to no for. Sure. Let me Nyansa. Na na se mo no for. Mo ko so Nyansa. Ti mo ko sa na mo. Na mo hwe nkwan so nka ho. Ya mo ni di awewam. Munya pretty no. Na madwe nyina ye pretty. Mo hwe nkwa wa awam. Matiase. Mo pentropo nya adoa eni mmire. Eni nkontomire panye nkwan. Na mo hwe nkwan. Munya flowers na munya air condition no. No so to mo ne dada fine mu. Mo hu nyansa. Mo kwatete niema no mo pekula no mu nsura munya frege. Mo ni di body ahaba so. Na munya pretty na mo sua nyansa. Ai, namba media so ye tie mu se de tie mi no. Atiase. Ai, me ye ti bonko so bia. Atiase. Nyansapo TV ni ye di nkomo ni wi a afutu 7 de twa to nyina so ye nyina ye de a yesia bibi efim. So subscribe to channel ya, subscribing. Like share mo bibi anya bi share, comment section wo so ye wo de ya na wa che wadwen. Me din ye ne oba ye sia ma ye bo a. Ene ye ne comfort black na etnase a ye di enkomo. Ye fa wonsi ase therefore ye be san e de share bi ya ka. Adenti ne bube ne brebe nse si bube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra
Tanyini wantena fie. Emma aseduamfo. Blani pie frimantam behin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumoni hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wo nye yie bi. Tontonte ye no nsa na ye fa. Nyansapo. Abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntoma ye fe. Ni din de sei. Ni din de Obama. Akola wa no so. Pese otrimu osuma. Ense bratam. The family honhon hia na America sa. Sebe ka ya twa ni mu nyame nai. Ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame. Sebedi akone be kwen bodi atwede. Na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya.